mucama bareedaa kana har'a si qaluuf deema manaama keessa si arge maali abbaa akkami jennaan ka if'al maa tu'mar jeen dalagi waan rabbiin itti si ajajima jeen mucaanis eegaa boo akkasitti wayta inni irra ciibsee irra kaahee watallahu liljabiinii qaabo mataa kanarra ijjate wafadaynaahu bizibhin aziim akkasitti rabbiin korbeeysa jaannata keessaa baasee akkasi jala qabee ismaa'iliin rabbiin ablee san jalaa baase arra kaasilaa namuu mataan nuus ilma qaxalle jechu osoo rabbiin guyyaa san Allahu akbar makkana kana buleesola بعد نياتم ما نياتم جنين ويداتم عليه هذا جنتي أما إن فيتم من الخنا والسنة قيان الرانتنا قيا عيد الأضحى قيا بكما عيدا alma guyyaa saniin beekamudha akkuma beekamu gaa sheekha keenya Sheekh Ibrahim Eredin kan sheekha keenya Sheekh Jamaal Abdullah Hassan irraa nuuf qubatan isaan ziyaaruu irratti argamna. Darasichi sheekha wajjin shuuroo nyaate sheekni akkanumatti suuta qoqorroxaa shuuroo tana suutaan kukkutaa mire darasichi nama laal funyaan isaa kun baname waa tara namaa kajaansanii daaddumakaa kantiibaa keenya kana faadha warra waa buqqaasan jechuudha. Lallateetuma akkatti kutatus kabajaa sheekaatiifis dhibde kabajaa bisinin dhibini hafarsaa bin jaabee kadhaa kamoo kabajaa sheekaati dhibdeeme innaan inna jeqaabootuma taa'o odoon anna Ibrahim Fadis jiruuti jechuudha shuuroon sheeka kattufatti dhufu godhe jechuudha. Warra mana kana waliin taa'aa jirru irraa qabee hundi keessanuu baga ida guddaa ida adhaadhaa ida qalmaa nagaa fi gammachuuf jaalalaan baga nagaan geessanii isinin jaa. Warra wanni dambira tattaa'u kun yoo anumaa fi jara sadii walitti aanu kun fuudhe malee namni jarri kunniin warra waa akka jeelu na fakkaati. Miskiina gooytaati. Ati fanta egaa. Akkuma ija faffacaasanii. Micha wayitu ture jaan akkanatti soomanaan ooleeti. Akkuma soomanaan oolee walleenu nyaata akkana laa nyaanni foonii akka dura taabeete. Jaartiin xiqqoorraa dhibeessitee walleenu fiddee dura keessa laa. Har'a foontu jiraa sheeka qofa qabaame. Akkuma jeetti salaata eegalee mire. Sareen darbamtuun takka maan dhufin. Sareen dhuftee achi ol qajeelte wanti bulaan banaadhaa mire. Qalbiitamtu irraa salaata. Sareen gaadu eegaltee mire. Yaa rabbi dhiiroo amma salaata moo saree tana ari'utu irraa hamtuudha. Gurbaan amma salaanni gaa akkuma akka maabaloo na harkaate. Ummi wa salaatii ka jireechisan. Yaa rabbi salaata moo foon kanarra wayi amma dubbiin tun akkamii gaa. Macarra shaara deemee yaanni namaaf dhufa beektee yaada nama gabaabaatiin isaa. Nama gabaabaan isaa sheeshamsu namni sun. Akkuma wala baaliin jeetti. Saree eegee ayata saree dubbatu barbaadee dhabee bara. Hanguma kanatti yaadate boo tokko dafee. Inna aaxayna yaadate bara. Inna aaxayna kalkoo sar jeeni bara. Arraha iida kana akka gaafa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam Aisha gartee eega Shawwal baasee fuudhetti akkasi wali isinaa fidu. Yaa hedduu waan mi'aawaa kanaas hin dhugini. Akkana. Jaalalloo kiyya jettee nizaabinii je jaalalloon kiyye hagaafa rakkoo si quba qabu je inni kun rakkoo isa quba qaba ammoo itti deebi jechuu tana meelaan qabu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.
ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلي الإسلام والردود الدنيا قبات الراجرات شو أرقتني إيدا نجيان جيسن إيجا بيان الرانتنا كوبيكم إيدا الأدها إيدا عرفة جانا منقرين إيدا كلمة أكسيس دامي نية كسي إيدا واتي قرآن جت شوران الرخنا سبب بيفت شوران نتس ميديا كي خافني الرانتنا قد إملنا إنه هرري داغندا إريدين akkas jijjiirtanii reediine irratti riyaa'oo jedhanii akkasii bulchaa amma akkasitti tolee jira ganda isaan mana Sheekh Ibrahim Ereediinitti argamna inshaallah iida dababeeffachuudhaan korbeessa ajaa'ibaa qalanii gartee gaafa shamsi godhee namni tokko kana arraba tuttuuta teenyee iida godhaadhaa jirra egaa baga geessan baga teenyee carraa jiraattanii iida ga'u baga argattan jechaadha asumaan egaa obboleeyyan keenya hedduudhaan gara bitaa mirgaatiin jirra sheeka keenya sheeka kiyya Sheekh Ibrahim gara isaaniitiin isin dabarseema inshaallah iida baga geessan akkan hunju gara sheekaatiin isin dabarsaa sheekaa hojjetatti gaasa. Maashaa Allah. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Alhamdulillah alladhi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دررت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. دررت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرا ويانا الرا اليوم يوم عيد الأكبر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومن الأعيدين ومن الفائزين. بيا خينا أبوليين إسلاما هذا أبا خينا أبوليين كسمت وري بيا خيستيس وري بيا ألاتيس الرجمتشون تينا جمتشو أجائباتي ربين بفضله وكرمه أرجما إسات تولا إسات ربين إجويا الرا ويا إيد قدارا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون خربين يولا الرا سن جرا الحمد لله هنا أبوليين إننا تيانو هنا كنتيبا يعني نفتعارفوا درك التعارفوا ينبغي لنا أولا أولتي والبرون بريد دولا يرى خونيس كاخونو هاغالا تومني دعاين آغو تنيفي شيخ زيار رجانيتي الرقويا قدا خنا سلانا موخا منو ميزاتي فانت أزيا سلا كسيتي قدا والأرض فرشنا قدا سلا الأرض فرشنا كان سلا كسيتي خار شيخ خيرنا زيار رجاني نفاني هرا نبي رجلاني دررتي مينام نسيابرو إنو سينجا يا مليزو يعني إبراهيم عبد الله من نجاني kan tiba singgili le nama jalan singgili mali ni warram fudin kana sih kana bulca akasi ayo kau tadi ayo vaya iras yadis saya lagi ni sudah boleh gam boleh bertani mi boleh sakit nah bertan kama boleh yo singa fades nah imtani be kata karamat arang lal wal gain te na to ni fatana sini kabdi akan jawab sini kabdi soala sini kabdi akan boleh imtani faye ayo mucating ang kono apa muzanya ting kama muzanya tau hanya tu isi kasi nama dura egalew jawan rakon ka ulis isman nurra ideo barara akasi suba kuma ko dajani tu suba kuma tu gedi haya makan keo makan isao khedi makan ke nyi laki me ko ai fi ai mu enyi makan ke Bukhari enyut Khasiat khashi Ibrahim Masya Allah rajatan ya tabat Masya Allah waladina masjidil lene ko takatu nigo na kana ya bodas Bukhari boda muslimi jirami ya ka haye amba obulesi khayna khones kono lal mutawan ega inni khones me duran ubarsise maka isa ya khana ma waltahitu akasitti khawalin ta ya ragamade duwa gode za antuliza ajaibati akasitti khabulesi khayna me maka isa duwahimu